پشتی 6 مهان ji şerê li dijî rêxistina Daişê û wêranbûna beşekî mezin ji bajarê Kobanî, xelkê ku ta vê demê ji koçberiyê vegeriya ye, cejna xwe ya netewî di ser xwara li dervayî welatê xwe derbas nekirin, vegeriyan û newroza xwe li ser xaka Kobanî wekî her sal pîroz kirin. ملتی مید کنان ده ملت هنک هاتی هنک ناتی لیم دغازن نوروز پیشی هر کس وگره مالی خو هر کس وگره واره خو توهی نوروز پیروز دک لکوبانی جارک دین ام نوروز گلی کرد توهی پیروز دک نوروزا پیشمرگان پیروز به آیا پک پیروز و همو هو کاری شری داعش گیری و کوبانی پاکش گریش داعش ام پیروز دکن داعش شکست ام وگریانا کوبانی وگریانا ولات خو لباجار کوبانی اما حرتم جی و نوروزه چکنه ام تجاریش دجمن ناترسن تەوی زۆر و زەحمەتیên jiyanê û rewşa hewayê ya li hevketî jî xelkê Kobanî di roja Newroza îsal da di malên xwe da neman û derketin ser xwezayê û pîrozkirina Newroza îsal li Kobanî ji bo wan wekî nîşaneke serkeftinê li dijî rêxistina Daişê bû. واعد نيروزي هم جملات را دكن التاريخ برا عالم دنيا گشکی زانبه کو کرد هیرو وگریا سر حریا خواه و خودی حری کوبانه و بخونه شهید خواه هم وگریان و ام گلکی کیف خوشن که هی سال من نوروز خال کوبانه کر و ام زیادتر کیف خوش بانا که ملت می کرد هوایی گیب مرا بانا Di salên borî da cihê sereke li Kobanî ku cejna Newrozê lê dihata pîrozkirin li ser pişta kaşê miştenûr bû. Lê îsal ji ber tirsa ji hebûna bombeyên rêxistina Daişê tenê Newroz li nava daristana li Rojavayî bajarê Kobanî hate pîrozkirin. نوروز آوه 2015 پیروز و انشالله امسال توا چغانه دیسا سر کاشه مشتنور چکن از خازم ملت میهانا کوچبر گشکی وگر سر آخا خوالات خوا هم بینا بر عید نیروز مزم بکن بینا بر چکن مینا نکر کامر لباجار کوبانی نوروز آخا پیروز کن نوروز آخا جیل تابعی گل کرد کردستان پیروز دکن کێماهیە هی سال di cejna Newrozê da ji bo xelkê Kobanî nebešdariya hemî nas û dostan bû. Loma ew hêvî dikin ku di sala bê da hemî xelkê Kobanî ji koçberiyê vegere û Newroz bi wê germahiya berê û bi beşdariya hejmareke mezintir ji xelkê were pîrozkirin. تەوی سەرما و سەقەما هیرۆک هاتی چێکردن لە ملەتە مەی کۆبانێ bi tevayî hate navdaran li Rojavayî Kobanê lê em hîn bihêvî bûn ku miletê me li Bakur bi tevayî li vê derê biya û wan jî bi me re müşareke bikira wê hîn kêfxweşiya me bi temam biya. Ji aliyê hejmara beşdariya xelkê ve Newroza Kobaniyan îsal ne wekî salê borî bû. Lê xelkê ku ta vê demê vegeriyaya Kobanî û di Newrozê de beşdar bû bê kêşew û pirsgirêk û bi silametî Newroza xwe pîroz kirin û vegeriyan malên xwe. Tevî ku hîn tevahiya xelkê Kobanî ji koçberiyê venegeriye ye û rewşa hewayê ya sar û baranan û nîrên jiyanê yên dijwar jî dîsa xelkê Kobanî xwe ji pîrozkirina Newrozê bêpar nehîşt û derketin ser xwezayê û wekî her sal Newroza xwe bi kêfxweşî pîroz kirin. Emer Kalo, Ruda û Kobanî.